sampean bawa sate sikone. Inggil mon. Tadel berjalan sing dekat-dekat. Wirene jandi ngungsi alas. Nggih. Do cai puno Pariatno, do Sleman lah kang mit gelah. Inggih nenten sanang sumenior ing bakten di tiang ratu Ageng. Manunuk bekal subut terakhir. Ampun si aku sami. Dipat ampun. Siap mau pangan. Siap. Pakai di margin terus. Tidak. Rago liwat, sakit ada baburon. Yang mimpa ya rago pemwangsen Dengar litat kalau mau jalan mentas di tengah alas. Terus jalan. Gini. Mangke sampun api anduk mangke. Ratu Agung yang kepilih kangkat. Mereka margin kan yang dong gedek. Ini dalam bukan. Yen kemu nang Cinole. Nggih. Monto tekan di gunungnya. Kang yang apa cok? Yen kemu masih tegak. Nggih. Mangke nene paling pokok. Yang biasa cilakan ngecos dukat. Ngecos dukat dong sampun bukan ku danu ngecos dia. Cos sombong. Nggih, Sekan. Apa ngecos endi? Danu. Jalan malu nang gini gelah. Makin dumon. Cok mekecos kencan kalau mau coba dewa. Yang sedo rare si tiang sira mlebo nang layon tiang. Bangko kedapat nang kene. Ngerti? Jos. Sing yo kedo yen subeng ngiring gelah pasti keserakan nikah. Nggih. Nah, Jadi yang ada tidang toh. Cibates bawah tidang cikal makecos. CGT. Ada ngomong ki. aing sumpel gitu. Nah. Ada toh. Cai ajak dadu ngiring gelah. Nggih. Nang toleh. Dalam rupane. Batu tanying. Menengan betenda bodoh. Tapi niku. Wah iya kaki yo. Calengnya toleh. Tepoji. Yang ulung cikemu tok amat. Kekudiang bone pasti ke bangko. Nah, gila mon. Opo tegelah teken kuranan cine. Man niki napi niki lho. Bukan dalam. Buka dalam ada buaya beten. Katu lanying. Bangseng ulian cai gelah opo tekapen kuranan cine. Bagong bule sirong nikang niki tukat. Ada yang karpet niki. Ewah di tiang. Ceritane ada tukat. Ada buaya gede, ada batu lanying. Ada kaki yo. Menengah. Ngelasah polonci. Jang bot lung lah panaknya cuma isi mau kesuruh pamung ben. Karpet. Tukat. Nih, sapu nika dikirim penggeleseng mah. Wah. Cota bolanya. Weh, nemunyin macan yang kekune Cinawa. Macan dong, macan.
Tuni mau kirim mau jalan ngiring, macan singo mau timpal ko nih. Pengen Jadi sombong, jadi adi nyebak mengutnya. Macan di kebun binatang tuh. Boleh do. Jangan mabit tuh. Kene na. Moji mau kene mo. Li, Ya. cingale tali. Dia ngale tali. Ah. Siro. Kayak di mana? Wih, ada bagus. Pengen. Cingale tali, cangula, nyai. Nah, Jahat yo. Jak jod mo jemang. Nge. Melangi bong mulai ngali ko na. Cimula. Bagus. Yen sene ketap ya jemang. Pakai sabun itu. Ini. Nge. Kita lah. Nah. Saya ngisi tanggung nih. Dia Indonesia. Ah. Palung ngocokori dewon. Dicokok ni kedua. Ini malu malu. Oh, ya. Yen kene tan pariwangne. nggih. Pusakan Nah, gelar berangkat. Ngantos lung tanduk itu. Apa tanduk nih? Ibu ada nama? Yen kene sing pariwangne menurut wa pusakan wakil akar mengadeng bang. Jadi. Memang pun. Jalan tekner ya. Tugas Gini. tekun niku nampun antem dia tuh. Dong jagor sih mas. Antem dia. Yo. Bibi, man kengken Bibi. Bibi suka man ngalih buah-buahan Bibi. Ampun. Nanging ibuan pas doi bilang saja Bibi. Ingat saja gelap apa nih paman bego lupa Bibi. Kemudian dari saya nggak ada doreng gua. DJ ada doreng Bibi. Bibi
Yen Raden saja buka kedo bibi. Paman bedo rupa ngemasen mati. Nyen bakal ajang gelah didi. Nyen bakal ngepramo belo kapilin ragan gelah bibi. Sengsak saja kayun gelah aduh lagu istri. Mati pun di bedo rupa orang dua istri. Tunggu dari sekebesek anak ini nyayang gelah. Ninggalin gelah bibi. Jadi gelah bakal bersemayu. Tapi lagi bersemayu palu bocor. Gelah bakal bersemayu. Napi semayan palu bocor di Dewa Ratu Bangun. Nyen ada anakane presida bakal ngidopangi paman bedori pobue. Yan anake tomuani. Gelah misa dia bakal dadi rapin anake muani itu. Kewalayan prade anak lo presida murid di bedorupo. Gelah misa dia bakal agon gelah nyamu anake lo to bibi. Sampun nang palu mojo ko di Dewa Masemayo sampun iko orang dulu aku. Cepat lo dahan sangka den lascar. Ada anak teko bibi. Nih mau matian yo. Nih bang le. Ye. Udah matiang timbal diang le. Nih bajat lu nih. Sing ado na bali danai. Yen sing ulo. Dia nyosok. Tunggu diang dari tumen jani ada anak soleh-soleh ke kemai. Sina sing anak muani-muani sebagainya. Jangan tenai. Kalau pun nanti na. Kacak kau kata. Oleh sena sih. Lawan. Jeruk. Aksa mantik ya. Saya waktu ini di tiang tarar melaip lepang-lepang. Kulian. Kena rambut dedio nih punik. Aku radon dedio. Mula rago berarti ningali gae. Yen biasa ane sing taen kene timpal diang e. Rago ben ningali gae. Rago ne bang matiang dan ona. Nah, tulungan toh. Mi. Nah, toh berlawan. Nah. Toh boh. Ay, galak. Sing gawe. Tak sama yang titiang. Sane wahu piragen titiang ini semayon. Nah, semaya Atau janji. Ingin jero anak lanang. Sayu akti sane wau titiang mejanji utawi mesemaya. eh Menawi ragane sampun mirang sapun api semayan titiang. Nah, orang toh. yang ini kah? Pirang ragane. Orang toh. Ingat. Yen cewek Cewek. kelangon nyamuk. Mau nyamuk mau tinggal. Yen nak muani bagus cara dia. Hah, ngomong iki nyin orang iki bagus. Yen nak muani nak lanang jagi angon kurena. Pas. Nah jadi ya gitu. Jadi supaya dia nyen penyidang kali urip ning hidupan. Berarti itu kalangan rapi kan hidup. Oh pasti jangan dang. Alah. Oyo malu. Cahaya ngiring ning lag-lag. Belum mau coba kerja bong Pasti Pasti, ngidang. Wikan. Ikan. Sakti. Ratu Batara Mada pangle bagus nih nyidang urip pindah rupa Ratu Batara. Kemudian galak. Jero. Elingan. Yang sampun prosido murip puniki. Nyaman jero ni. Mangdo nagingin sekali semayu dulu. Yang sampun nerangno aja pasti daging ngono. Yen do maratu. Aing jero anak lanang sarang ketiga. Titiang boyo je pacang limpir ring sampun api semayan titiang. Ne makin yen wenten yukti kayon jero nema ketiga pacang ngemilet sampun api. Semayan titiang sadi wau durus. Las, dokong. Maju. Maju. Iring terus. Bang yang titiang yang ngene. Yang yakin nasi jon nasi pamit ini bagus. Yes, pasti dah.
sastra sawai-wai sing idang. Jika ngaturan ayah. Tidang penghidupan mikitan ngangen sastra. Ya, apa? Mandraw ngan dia. Ngalanmu. Aek sombong. Nggih. Tiang ayah bangke tidang pelakurana cekek. Manane gampang don. Oh, di dia masih orang dia. Yes. Weh bangun, weh bangun. Jangan aja geng. Ya, memaksa Oh, ya. Dobel garap main Saling nganci. saling cai. Wah, batas bawa. Dan bilang, coba kan tuh. Tadi si Roni. Ya, coba. Tayo nang macam. Yang hidang cing hidupan. Si mana lo langsung memperbaiki keturunan. Nah, Maco bu. Malu, kan Milu. 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 Ratu yang mendawa endep cepok. Enak cepat. Tiang tiap hari maco buku tuh. wih, yang kedua denganmu. Buku 1000 mimpi yang enak tuh. Depang subuh bibi. Sangen akan bikin hidayah. Hidup pangi paman bedo rupo bibi. Tapi ngadena ngempun yang mati bedo rupo mandi neko kete. Engken. Bradu. Niki bungo ceni. Adi bunga jenis. Yen ceni meter adane. Mayan gede. Motor adane. Mana? Wih, Ya. ulian kal sing mendekul lo dene. Liunan satu, Ci. Ansah gen mau mandro mandak macam hilang. Ratu, jero mangku, sarang sami, Riki, yang ajang. Yang dan umi memandro. Ratu memandro diko, menjam hidup yang uang. Bolos-bolos. Wih, podidian benone mau usaha. Kamu dianjur mangku. Bangku buat apa? Om Bayam ya nama John. Rasa-rasa itu kayun kelapa. Paman Mangku sarang sami. Mati. Mohon doa Bibi, restu, dia mati. mati. Ada orang mati. Aduh, ini jenek aduh. Kakong, akan ipon di pondok lu. Kengken yo karman yo. Nggih. Ajen bawa mana jegeng. Mati kento leman yo dong. Liwat teman yo ne. Wih. Cekak. Nak deng. Aduh, makin numun. Ngadena tiang meninggalan bapa mati. Weh, Mandengan di dua gong istri ngajak lemo bekicot. kecut ngawang bekecut. Bekecut kan teman. Bahasa Jepang, Ci. Apa? Bahasa Jepang, Ci sebenarnya sing bekecot. Apa? Kukira kura-kura. Oh, kura-kura juga. Kukira kura-kura. Ih, jangan nambahin gua kong istri. Nih bakal nyuido dua gong istri. Maipah, jani maipah. Maipah. Bagian Ci Maipah. Elah, penting muntah lang layak si maipah. Yan, malu na. Cai ngidang hidup ng wakil buko jani. Kewalo yang satu, cai prawiro yang satu, ci sakti. Ede yang kebisan ci pangidang, ci mati yang wakil. Nah, waduh persyaratan kok. Pada lalu bisa ngidup bang mau matiang jadi Ci harus ngidang. Takone njab bingkel di ungo kuto tenyen nguruk kan kematian motor hidup pang motor. Len motor. Ini len nih. Nak sakti. Gampang CDT. Ini sombong Ci. Hah?
Yen saja mula cai prawira sakti. Yen sido pun sing wadyang wake. Mare lantas sing idang nyangkut nang itu. Weh. Hubungan liu seranane ya. Oh. Nah kan kudiang bene. Jangan ngomatian. Kan ngematian. Nggih. Coba Nggih. Yen ngomatian keris, golong kita. Bungo kan kon. Ya, Yen rasa. nyak mati, utang bungoni. Nggih. Yen hidup mulai apa deng-deng. Pun ngani 2 kilo yang Kuliannya nih. kan. Mati. Wah, lumah nyure mati. Bukan latihannya nak mati, bukan latihannya mati. Mati. Maksa. Ayo lawan deh. Lawan. Wah, masak juga. Ayo kali aku musuh ayo. Bung Anden. Bung Anden. Bung Anden. Bung anden ibu. Bukan deh. Bung mau main pahna, Bung. Nah kangwang turun nih bawa deh ya. Ini, Oh, buai lap-lap sing keboh tuh. tadi gitu. Wayah ke. Aing sombong. Weh. Bayi lap-lap. Layang enak. Kengken ya nih. Ya. Nyerah, murah dong yang. Nah, kayak gitu. Nah, cai ngajak Weh. lu yang saju di prawira ini kan. Woi. Makin cinta, Eh. makin nggih. Kudiang man. Yene mulo jalan ini patut. Bakar bakat tuh ke dia. Mulut. Tunggu dia dari Jani. Paman. Terima kasih Merangkat, Paman. Yone. Pangyang titiang Nih suwile dia. Pasti kau lengkungan saya. Saluang eh. Yen tuni mirip sing mati. Nih jani bakat wake ibu. Oleh. Nggih. Nih mulo lakar nih megatan bawang ibu nih jani. Sampun, sampun. Paman. Sampun, nang Yen sampun. saju di muluane pada edengan. Ijo mirip kursi satu. Saya kan. Yang tinggi. Padahal maro boko ke tuancang ko maro. Bang Pato gitu. Taop. Dijel aku nih Ani Paman. sih. beda rumah. Singa. Ada nang idang. Nyen beda ruko kan Ya. deno. Ah. Yen Awak tuni awak nyadur tuh. jani nebak lagi. Kodok. Bibi. Ya. Di sini anak muani jail-jail nih Bibi. Niki ampun. Lanang-lanang tadi makin nya. Kan ada lanang-lanang banyak siapa yang suka Bibi. Kepeduan adone jelek-jelek kok kene. Benung isi ngadong-ngadong main. Lagi ngamadiang ibu dan ruko. Turun istri sarang kali. Kapar tamu. Pasti ke tiang jagi. Nun asinik semaya nuin. Bagong gede. Menang ringin. Urusan cewek sama cewek Ija serahkan. Cai. Kontak luang gitu. Kita cine. Hiduplah engkau denganku. Hihihi. Dah. Dengarkanlah. Dengarkanlah. Oh, mati gedung. Ini mati ketuh. Ya. Itu orang cewek. Itu ada bojang dia. Idodane ring umah kutha diolah sampun sanut kene-kene nyen keblok-keblok kene nyen. Dipuan do kejadian iki. Kukurene yang keblok mungut kupah-kupah maksudnya. Hai.
atau gending cang. Gede ya. Dangdut kelangon cang. Oh iya dulu. Dangdut bahasa Inggris, ada turis pengerti ya. Oh ngerti. Nah bahasa Inggris bang tak ngomong kok ada Judulnya tulis. judulnya Wanci. Apa? My Sister. Kamu pokoknya harus ngerti nah. My sister ngiang di telinga. Weh, Itu lagu Bali tuh. itu lagu Bali. Lagu Indonesia terus sing My sister tuh. Masih terngiang. My sister ngiang di telingaku. Bisikan sungguh aku terpesona. Wes lantang panggung gending. Oh mau pahit gending. Hai. Wongkah nih nak. Gitu nah. Mone Tinggal ah. gedong. Banyak Jangan marah. Ini gitu. Ya, gitu. Ah. Jangan marah, aku hanyalah ingin berkenalan. Sungguh dirimu memang seperti alu. Weh, capakan memandang. Masa genep-genep ceng ora. Sing dadi Kok bahasa kesangsot jajang. Jangan marah. Genyo dong gendeng Ci. Aku hanyalah ingin berkenalan. Nah, sungguh dirimu memang tak tahu malu. Kalau ingin kenalan datang saja ke rumah. Adakah ibumu? Ibu kita Nah, sing nyambung. penyiaran. Adakah ibumu? Dah. Ada itu. Ibu jangan bermati. Adakah dadongmu? Dadong nak diri. Dadong jangan berdirong telu. Budung Lu. lu. Astung karo bodidong. Ye, kamu dia ngasuk karo nak mati sing Sing dadi. itu maksudnya astung karo sentanane sampun ngariane upacara kutangan. Mati. Karo. Jirana istri. Nawagan ditiang ini kegaduhan para keditiang serengkali. Sane mangkin dados jerone wentan dari kiring telangin wana. Kueng suoda senamu ran panegara saking api. Jero anak lana. Yenen ku mati kedah kayun jerone. Mang nene uneng ring sekian titiang sareng bekale. Inggih dados jero anak lana. Tunggu meneka. Dados jero. Jero Ayo titiang jero. paksa mangwen dana ditiang dari kiring telangin wana. Mereka meriki ditiang jadi ngaruruh. Pinakodang guru dang acarya. Angen ditiang melajahin nanggo puniki sareng Dados ni kuning kita jerone sarang ketiga. Kumandi pada meruruh kenah melajahang angin. tinggi wonten. Sane wenten yang mahayati sapunika jero. Padon jero anak istri. Titiang dalar iring iyo. Yakin una saja ajak ibu foto. Ayo jero anak lanang. Dumun yuk wenten ida yang mahayati. Pinaka mahu gurun dia. Sakewanten ida sampun mur. Sampun moksa. Mungsi genah sane suni jero anak lanang. Mas sane wan. Kan nak ida sampun lepas, sampun moksa. Mangken nak sampun iki ida duakeun titiang mangken. Pinakodang acarya. Sedang baca pisan waku pulang. Jangan sampun iko sepisan. Yang jadi nuna saja. Aja Titiang. Ayo jero anak lanang. Iyan yukti kedah kayun jerone pacang nuna saja.
Sane wawi paman beda rupa punika kalintang utama pisan pradnyan pisan jero anak lanang sananen kau keweruhani de yang begawan sane mur ipaman beda rupa sampun uning sampun wika sanang patun ragane maguru aja mantuk ing ipaman beda Karena sampun iklak sama ngiring Dan sampun ika, pandan kendan gelisak, iring wedang dulu. Sungguh luar biasa nih. Bejeng, umo kudo jakti-jakti ngajakan adat seni dan budaya. Tepuk tangan ring jagat bejeng maka sarang. BPRI bekerja sama dengan Badan Pelestarian Nilai Budaya. Betul-betul melestarikan adat seni dan budaya. Ayo dan citiang maka sarang sami. Sane wenten Riki, ring pejeng minat sampun uning. Ring Bali tan wenten tambang emas, tambang minyak tan wenten tambang batu bara tan wenten. Sane wenten kumati adat seni dan budaya. Adat seni dan budaya merupakan napasnya Bali, oksigennya Bali. Kadang dijang tan wenten penonton ternyata wenten nak nonton. Wih, limang tali wenten niki. Moh tang tali tengah. Tapi ditiang ngatur yang seksemo ring itu danen ditiang sani wenten dikiring pejeng umum kudu. Itu danen sampun kayun nonton drama berarti itu danen sampun kayun ngajakan adat seni lan budaya. Wah spesial niki penontonnya. Tapi pasti sampean niki manggung Kami bagian putih-putih tuh. Niki Marian umur. Ring ajang penglingsir. Ane diungkur bajang-bajang mejo, Ternyata dikiring pejeng jagat sugih niki. Ciri-ciri jagat sugih, tuh penglingsir yang moko-moko, Ampura jero mangku. Diko wenten nak bajang diko ngoyong moko pengenah lijo, ngiles. Ane leleran kalah. Tapi ampura niki anggen dicam gojang usus ane ring belakang niku. Ibu napi kanton bajang Oh, padahal. Tapi ampunan sebet yang emang resep. Sane modue body moko-moko niki Tiang emang resep herbal tan wenten efek kimia. Aluh ubane Bu madu angin. Tapi ampunan tiang berdiri no pangten tiang kadang ngalih bati bapak ring ngalih. 1 minggu 5 kilo cak ton berat badannya Bu. Waduh si sih. Wah liang madu megonggang di pudune perjani ton berat badan. Gange itu betul berat badan. Weh luar biasa. Nembe di tiang ayah memperkenalkan diri demun di tiang idolir iki. Adan di tiangnya idolir keginan di tiang menek nyuh 5 tali apun 5 pengdasa seket men berpikir beno. Iyan dados pelawak dados progino napi balik di tiang ayah dikiring pejeng. Gianyar sampun keloktah jagat seni. Maru gamelan ken penabo bayun tiang tuk mates ketor kena pengundukan di bandi tiang. Mangken wenten pinuna di tiang ringi ratu di dane maka sarang sami donen tiang nembe ngayah mriki lucu di dane ares kedek. Mandan kayung kedek katuna si cang-cang ring ide betaruh iki njak dibudale pangangkuk. Tapi tujuan di tiang dados Pregino, tujuan di tiang dados Pelawak wadlu gen. Abisik angin di tiang ngayah ritat kalau ian wenten piodalan. 2 angin di tiang lestarian ngadat seni lan budaya. Lu anggon tiang alegai ya nado nak ngupah menseng pules tiang Jumat. Hati dong. Weh, demen ati ngayah dini, tumben ngayah mai. Kenapa? Tumben ngayah mai, ganti gambar lain do pakai dugan-dugan gitu kan, panglen panglemes oleh.
Sak siksek orang nyemak kolek. Man pakaian kan ngerenyep. Mensing bisa orang nih. Ternyata gua tepuk tangan ya. Ternyata dibuat. Terus kalau bayar sedikit. Tawang bro puak oleh. Jeledet kamu ngamal. Jok oleh elek hati aduh kau oleh kok kene puak gendang nih. Itu ngamal lah cara sumati lebut semut oleh. Jadi nak zaman keras bumi subuh kenyat alian kenyat ngali pipis. Ya kolek lak ada nih galoleng. Wih, ada turis udah membalik loh. Halo, Su. How are you? Ngomong lagi. Halo, Su. How are you? Om Swastiastu. Menap aja ngordu. Om Swastiastu. Ah, good. Oh, anak bule kayaknya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Good. Oh. Bangseng kalah budaya rago di Bali itu pasti ngabano kamu ke luar negeri. Boleh nak udang-udangan rupa itu, udang barak. Nih ngisi apa? Doain kenyat-kenyat. Yang berpikir ke Dores ini apa jorang udut. Saya ngerti apa biar jelek aja saya ngerti. Tapi lumayan hebat. Wih tiang demen man ngayad ini. Jabo jani kan tiang man ngayad ini kayak ngamin 6 bulan kan karen mana putan dah. Dikit berkat BPNB dan TPRRI talar semeton iri kiri rumah kudo sampun mendukung budaya Bali. Di siro niken nukung budaya Bali, siro niken ngajagan yentan idodane nukung seni lan adat budaya Bali. Tepuk tangan. Tiang teman, ajin buduh-buduhan mahan masih tres-tesan. Yensing aduh TPRI cak BPNB tan memandiang. Tiang beli bangli tiang. Terus terangan agak nyem dek. Wih, nik lu. Otot kering, senggol dong. Entan zamannya mangkin. Ya jak kakal peh, balik di apa ini peh masih. Yen ngwel nyen mon welin. Yen sing ngwel nak betado beli kau tuh. Cok itu. Di nama asalan gemuk tuh otot basah ada nih. Ada yang ane kurus. Sing misi caro lindung menggoreng sebelum mister mana otot kering. Cek sing ngerti jadi cekal kewasan alian jadi. Zakat corona niki kurangan tiangnya. Jak 2 kali pipis. Yang santai sih kayak udah kurangan tiang 2 kali pipis. Di Jojo jang pipis sih cek bakar apa dengan le? Jak bodi beten tikai jang bakar kamu. Beten galang jang bakar tahu ben di Melali ini ben. Di Melali ke supermarket. Ke Pekan Melali ke Senggol. Dia nak mesra jak kurang diajak di sini bak mendadan tangan mesra. Aduh nak mesra. Weh. Bapaknya mesra saja kurang mesra jelas. Dia nama kurang pasti mesra. Begitu aduh nama kondor ini. Semesra tekek kau ngisi bangsa mengendap jemaah kau yang dulu bang mengendap jemaah kau nebak baju kutang daster kita agil takkan tekan dia ngisi takkan aja kewah hidup jadi yang penting nyai idulane hijau idulane kedek yang nemen dia ada selendang tadi dia nyegelas selendang ini. Wih, mik selendang yang las selendang nih. Yang sing na utama lah selendang ini.
sing mungkin kutangon ini. Dodari dan yang aduh. Jero anak lanang bagus ganye. Tumben ada orang bagus. Wanta titiang widya dari Sekan aja Dordari lah. ken sulase parap titiang Dordari Selasa Selisih. Baik. Ruwet ke bumi ini ke Dordari jadi ke bumi ini dong. Dordari. tiang beli Dordari kelas lenangan kecak. tiang ngelas lendangan tuh beli Oh, Dordari ini kelas lenangan. Menengken hitungan Dordari ini saja nih. man beli nyen adane beli Oh, ada beli ini. Rajo Aspalo Rajo Swalo Rajo Palo Parap Titiang Rut Runo Larut Yening Swece Pekayunan Mekaronan Sarang Titiang Runo Suge yang jani nak nului orang Mekarona Sarang Titiang Runo Larut sing adonannya jak Runo Suge orang Dodari tiang beli iyennya nganten ajak saya nge kuliah selenang ini kau liang beli selendange oh tiang nyak anten ajak beli oh nya mangken wenten pinunasti tiang reng bali menapo kali ide nyai orang nyasang don ake bulan jak pindang gue yening wenten putra diri titiang pamit reng beli marung alap anak ukur dan bawa kalian sing tadi imbokin namen tengah beli Kang Yang tiang sun mak somah ngajak beli yang buat yang lapi anak kabesik tiang kaluas beli oh yang mau ngelap anak kabesik ke kalian luas man kalijo Dodari kalijo tiang kang ngale gae beli ijo ngale gae ditu di Padang Galak kayak apa di Padang Galak Pak ajan ke suargan kenyat bumi ini ke Dodari kali gae tuh ujang di Padang Galak gae Dodari tiang beli ijo munyi duen nih inyap asal teku asal laut Dodari ini cek langsung plak langsung diman boyong asal teku asal Dodari apa caru negro jenangnya yang kado negro ajo ne ukano payah le Dodari sing man daster atau daster saluk nes si bos kaengan Dodari main nih malu aku mau brengsek Ci Iya, brengsek. Ci tadi nak seken Dodari kataku kok cai brengsek kasalado munyi melang dong ulah nyagrap lu apa wanit si sing bisa ngeringo anakku sekel kang nganten nak mulut ini selendang Dodari pas jani bo giliran kanti Rajo Palu kalau nganten ajak Dodari apa kan Dodari foto ngerti potongan tenas beret no caru negro jenang Dodari ini caru negro perwadan main aja nganten sing makan baru cek antam cek antam mau aja. brengsek Ci cai mau kado-kado nih net yang kedok udah bahasa jahat ini cai mah kado-kado tak kali cang udah Ci kado
cang mengeneng ada cing nyemak lendang jahe, kayaknya cini. Aduh, jangan mana nunduk yang di selendang. Tuh mau ngocin nunduk lendang jahe, itu tadi itu tadi jang. Ah, lu mau brengsek Ki. Jangan mana sini. Kayaknya, Hei, hei. Nang melang ibu awak kok. Awak beleng awak gede alah ibu. Ijo ada unduk. Anak gede nang ngalah, anak jenik kan baru ngalah. Cek ngomong Lek yang yut. lek adi kan di dodane Iya, mah. Kang. Wah gede nang kalah. Anak jenik kan baru kalah. Nek patuh. patuh. Awak jeneng alah ibu nih. Betawan belum ke kita bergerak kita. Wah, ne mana lemah ne. Ija ada di jenika ngalah, bedane gede na ngalah. Bedawang gede kalah nggih bone. Du kengeng du. Cai patuh si sandi kalang nyen kelilon lah. Nyanyi kena du tadi. Bah, kalau ci pegok pesan dan lemo. Wah, pokok mana tu milone kan pun kan dia. Ija ada undang kan jenika ngalah. Ane gede na ngalah. Saya nggak tahu unduk gede nang ngalah. Lek adi ini, wah gede ngalah. Il, Didiam tadi orang dah bici pesing. kan tanya. Bah, mulut sajar kena ci mati kita. Kengeng na batu. Nah. Udah mau bengkok Ki. Udah rasa brengsek. Mati du. Mati. Coba cek dulu du. Ah! Hidup hari itu. Apa hidup? Mati nyaman kita dong. Nah, aduh mati nih. Hei, ada gila orang sih. Aduh jekok mau. Ada cini dengan peluang ini. Wah, ya aduh jekok kan mati nih kio. Ah, udah lah kita sih. Oh maki aku udah jawab. Weh, Dia sengnya tanggung jawab. Pesing tak dua ketara ni tak dua orang mati ayo nyen. Lan, ale nyaman dia ler ale. Tapi ini, Benar. abang kita pun dikit tuh, mengenai ini. Niki kan mau mati. Benar. Bati tiang sarang adu pada kena hukum. Ruroben niki. Nurobin malu. Ye, ruroben malu. Mengatakan ada nang kulung ngamak kan saru tuh. Ah, Sana ada yang ada malu. benang mau niki tuh. Mati ya dolar. Niki tuh, bawa nunas. Oh niki yang ngeruroben. Kadang tuh, cilo kematian. Nyaku sama kulung, nyaku sama macan, bang yang niki.